Ke dintho dife tseo o ka di etsang ha o fumana kapa o belaela hore partnera ya hao e a cheata? Motho e mong a ka re nna nka bolaya motho, nna nka lwana, nna nka rwa ka motho hore na fela ke dintho tseo re batlang ho di etsa tseo. Karabo ke tjhe, ha re batle ho etsa diketso tsa mofuta ona. Ke nnete ho bohloko ho iphumana o le ka hare ho maemo moo o belaelang kapa o fumana hore molekane wa hao kapa partnera ya hao e a o cheata. Fela mehleng ena batho ba bangata ba ka hare ho di-relationship, ho cheata ho bona e bonahala e le ntho e tlang ebile e etsahala ka mokgwa o bobebe haholo. Hoo ebileng ba ikgothatsang ka hore ho a bora ho dula o ja ntho e le nngwe nako ena kaofela. Ke ka hoo jwale ba tla cheata hore ba bonahale ba ja dintho kapa ba kopana le dintho tse bonahalang di fapane ka hare ho di-relationship. Videong ena re tlo bua ka di-rule tse 3 tsa hore na ke dife dintho tse o tshwanelang ho di etsa ha o belaela kapa o fumana hore partnera ya hao e a o cheata. Ke kopa hore haeba o motjha channeleng ena o subscribe, o like channel ena ya rona, o comment, o botsa dipotso. Rule number 1, ha o belaela hore partnera ya hao e a cheata, se ka overreact. Empa etsa dipatlisiso tse felletseng e le ho ba le bonnete ba hore nnete ke hore partnera ya hao e a cheata. Hobane e ka ba ntho e unfair ha o ka wa qosa partnera ya hao ka ditaba tsa bo mabarebare o sena bonnete ba dintho tse etsahalang. Ha o etsa dipatlisiso tsena tsa hao, batlisisa ka motho yenwa eo partnera ya hao a cheatang ka yena. O batlisisa hore na ke motho ya jwang, ba kopane kae le partnera ya hao, relationship ya bona e mothating mofeng ha jwale, e tibile ha kae ha jwale. O batlisise hape hore na motho yenwa eo ho cheatwang ka yena na o a tseba ka wena. Hobane ka dinako tse ding batho ha ba cheata ha ba bue nnete hore ho na le motho e mong ka nqane. O tla ba fihla ho motho yenwa a mo fereya ebile a re nna ke senyele e le hore ke wa hao ka botlalo. Jwale batlisisa ditaba tseno kaofela e le hore o be le proof, o be le evidence e nngwe le nngwe ya hore e hlile ka nnete partnera ya ka e bonahala e jola, mme ke na le bopaki bo felletseng ke bona. Rule number 2, ke moo o kgetha mokgwa o smart, mokgwa o bontshang tlhompho wa ho botsa partnera ya hao ka ditaba tsena tsa hae tsa ho cheata. Mona ke moo o tla kopa partnera ya hao hore ke ne ke kopa ho bua le wena, ho na le seo ke lakatsang re ke re dule fatshe re se bue. Ha o na le nako ke kopa o mphe nako e jwalo re dule fatshe re bue. Mme ke moo o tla fihla o hlalosa ditaba tsena hore ke na le bonnete bo felletseng ba hore wa cheata, mme bopaki ba ka bo tshwarehang ke bona. Ho sa tsotelle dikarabo tsa hae ha o mo botsa ditaba tsena, wena leka ho laola maikutlo a hao, hobane dintho di sentse di senyehile ka hare ho relationship ena ya lona. Jwale ha re batle hore o di senye ho ya pele ka hore mohlolomong o bonahale o halefile ho feta tekanyo, ebile o rwahaka partnera ya hao, o mo jwetsa hore ke kgathetse ke wena, kgale o nkutlwisa bohloko, o halefile ho ka dinako tse ding o ka qeteletseng mo motima monyetla wa hore a itlhalose. Ebe o tloa ka hare ho kopano e jwalo o sa fumana dikarabo tseo o neng o di hloka ho tswa ho yena hore na ho etsahetse jwang hore ebe relationship ya rona e qetella e fihla mona moo wena o tswang ka hare ho yona o ilo ba le motho e mong ka ntle ka mane. Ntho e ka o thusang hore o iphumane o kgona ho laola maikutlo, o mo jwetse ditaba tsena tsa hore wa tseba, o ka thuseha ha o ka wa ya counselling, o ye ho di-therapist moo ba lo o thusa hore o tsebe ho laola maikutlo, o bo tsebe hore o dule hodima dintlha tsa bohlokwa tse tlo o thusa hore o tlo qeteletse o entse diqeto tse nepahetseng. Hobane dintho tse ngata di ka etsahala mona, ka dinako tse ding o ka kopana le yena motho yena ya ratanang le monna wa hao kapa ya ratanang le partnera ya hao, mme ha o sa tsamaya di-counselling, o sa thuswa ke di-psychologist, o ka nna wa utlwa pelo ya hao
e se le bohloko o qetella o mo athaka o mo otla mme taba eo e ka o bakela mathata a mangata haholo. Ho ya di-counselling, ho ya di-psychologisting ho tlo o thusa hore o tsebe hore na ha ile mona o na le ditaba tsena tsa mofuta ona ka hare ho matsoho a hao, information ena e o hlaketse hore partner ya hao ya o cheata, seo o batlang ho se fumana ha o qeta ho bua le yena, seo o ka se lakatsang ke sefe. Rule number 3, batho ba bangata ba na le kutlwisiso ya hore ha o ratana le motho kapo o nyalane le motho, o na le tokelo e felletseng hodima hae. Mme taba ena e qetelle e etsa hore o utlwe ka o na le tokelo ya ho tlosa motho e mong le e mong eo wena o utlwisisang eka ha ana tokelo ya ho ba teng bophelong ba partner ya hao kapa molekane wa hao. Mme taba ena e ka qetelletse e etsa hore nako ena o so fumana hore partner ya hao e a cheata, ebe o toba ho motho enwa eo a ratanang le yena. Jwale rule number 3 e re fela ba temptation ya ho iphumane o batla ho confronta motho ya ratana le partner ya hao, hobane ho mo confronta ho ka nna ho etsa hore o fumane dintlha kapa ditaba tse ngata haholo tseo o sa di tsebeng ka wena, tseo o sa di tsebeng ka relationship ya hao, hobane ka dinako tse ding partner ya hao e jwetsitse motho enwa dintho tse ngata tse bohloko ka wena le hore na hobaneng a cheata. Jwale e tla be le dintho tseo sa di tsebeng mme di tlotla di utlwisa bohloko. Hantle motho ya ratana le partner ya hao ha hona moo lona le yena le amanang teng ho hang. Motho yo tshwanelang ho dula fatshe o mo batla dikarabo, o mo botsa dipotso ke partner ya hao. Enwa yena o tlameha o mo siye ka thoko, o sebetsane le ditaba tsa hao le partner ya hao ho botsa hore na re fihlile jwang mona moo re leng teng.